Vuk sablasno i jezivo vije stratištima zemlje Slovenije. Vjetar huči ukletim gorama, iz pećina, ponora i jama, ko da neko doziva iz mraka. Krv je ljudska rana naopaka, mir ne dođe, ni spokoj za duše onim koji nedužni ginuše. Ovdje jedna crna gora strada, bješe 20 i više hiljada djece, žena, čestitih vojnika, pravoslavne crkve sveštenika. Svi ostaše ko na mrtvoj straži, gdje narodna istina ne važi, da brat brata do jame dovodi, al se strašna nesreća dogodi, ne spasi ga, niti kući vraća. Ovdje braću poklaše razbraća. Strahovladom crvene ubice sakrivaše masovne grobnice, gdje iz kosti i srpske nesreće niče trava i šumsko drveće, a legu se u lobanje zmije. Tu konatar dični Dimitrije dva je svoja izgubio sina, pa neka se otkrije istina i da zločin osudi se ovi, rad nauka da se ne ponovi. Četničkim potomcima svete, a ti stara Kolijevko slave, a od druge vlade i države nad grobima rasutije kosti, ne osudi zlodjela prošlosti, da brat bratu rad mira oprosti, blagoslovo osvojine 41. godine, fašističke krenuše armade, te sa svijetu nemilost pade, a Evropa ognjena vijena, kraljevina južnije Slovena, u krvi se poče da raspada, kralj odstupija nemoćna vlada, ne bi kadra da se sa zlom bori, već se haos i beznadje stvori. Okupator strahovladu stvara, kada čestitoj kući konatara, kraj Mojkovca grada junačkoga, zadužbini Uroša prvoga, u Lepencu pored Lepešnice, pored kamene burenske litice, glas ovoj nevolji dopade, kraljevina trojna da propade, a velike sile i armije porobiše slovenske nacije. Miro junak bitke Mojkovačke, u najbolje godine momačke, sa Švabom je Megdan jelio, a viteške grudi čeličio, gdje se slava i sloboda štiti, pa sluteći šta se može zbiti, govoraše bratu Milovan, spremaj pušku, čuvaj džep.
puške zapucati je, te krvnika spremno da čekamo i ognjišta bez krvi ne damo. Stasali su sokolovi sivi, gdje viteška tradicija žive, napajali zvucima gusala, vrlinama časti i morala, a uči otac Dimitrije na glasitom mjestu istorije, gdje se dare Janko Vukotića, 16. svojskom oboliću, slomi si u mečkoga Ćepsara, no glasito bratstvo Konatara, porijeklom od Mrnjavčevića, stare loze srpskije plemića. Sa Potonskom kroz davna vremena, do velikog kučkoga plemena, što zbog turske krvave pohare doseliše na obali Tare. Te su po njoj prezime dobili i pitona polja naselili, odatle su dalje se selili, dok lepencu Dimitrije stiže, gdje iznova ognjište podiže. Pa u prve ustaničke dane polećeše da slobodu brane, kad sva crna Urduni se gora, protiv sile ropstva i terora, da se spasi narod od fašista, ali brzo vođe komunista među narod raskomuniješe, te progoni strašni započeše na vrijedne dobre domaćine, oficire vojske kraljevine, sveštenike i ugledne ljude, a Đilasi mi pijade sude, ako neće u partiju s njima, crna trojka čeka pred vratima, da im uzme život bez razloga, bez krivice i napravi Boga. No imaku svoje redove, ljude protiv tiranije ove, te veliki sukobi nastaše, a Milovan Đelić bijaše dobar čovjek, poštovan od ljudi je, Bolješevića kelika mu presudi. A Mališić Panko na sahranije, druga svoga pred narodom branije i postupke mudre opravdava, a zbog toga i njegova glava samo čudom na ramena osta, jer ga spasi kod Slijepča mosta, zamke što mu partija postavije, da vas Konatar Milovan što javi. Te mu kaza Krgović momčilo, kojemu je naređeno bilo da svojega partijca ubije, al to htio uraditi nije. Krgović je tako postupio i kada je naredbu dobio da
da sa svojom grupom likvidira Milovana Konatari mira, ko velike borce za slobodu, što imaju ugled u narodu, pa da takve ljude preokrenu, da poštuju partiju crvenu. No, momčilo mira cijenjaše, jer viteške vrline imaše, te sa njime tajno se sastade i ovako govorit mu stade. Slušaj, Miro, nemam šta da krijem. Naređenje imam da ubijem tebe s bratom kao protivnike, jer vas krive optužbe velike. Ali neću, jer to može štetu nanijeti našemu pokretu. Nego tvrdu riječ da zadamo, jedni druge da ne napadamo. Miro prista i reče: ne brini, a ti radi i po volji čini. Strahovladu sprovode ubice, u podnožju gore Bjelasice, niko ne zna šta nas jutra čeka, ko zamrkne zor ne dočeka, dok podmukli špijuni spletkare, a moj kovac na obali tare, dočeka krvavo vrijeme, komunisti posijaše sjeme, zla razdora, nepravde i svađe, crni đavo među ljude zađe. Četrdeset druge za zimskog vremena, u podnožju planine burena, padinama lepenačkog sela, na ljude je hajka započela. Pripremaju krvavac maknuća, a Konatara Dimitrija kuća, a odavno im bijaše na metije, ne mogahu mira privoljeti je, da se kola njihova uhvatije, pa ga traže crveni dželatije, da mu stegnu omču oko vrata i njegova Milovana brata, što su njine namjere prozrelije, te od samog početka vidjeli je, da će ova mračna politika, koju vodi boljševička klika, zlo veliko donijete svijetu, te priđoše četničkom pokretu. U redove kraljevske armade, kako pravi sokolovi rade, rodu vjernija krstu zakleti, pobijediti ili umrijeti. Pasnikova čestitoga praga, crna tojka crvenoga vraga, traži mira gdje je da se javi, da bijeli snijeg okrvavi. Bita slome gorosta sa toga, što se nikog ne boji ko Boga, ne ja štiti, ja
strane sebe ne da, a velikog ljudskoga ugleda, među narodi svoje komšije, zato nikad dozvolio nije, da se zulum i nepravda činije, junak ovaj vjeran otadžbini, vazda spreman da slobodu branije, a kuću mu znaju lepenčanije, po poštenu, jaku i pobožnu, u njoj braću čestitu i složnu. Kada vidje da mu smrt priprema, zla ordija što milosti nema, živ ruke da tim se neće, pa komunja nebeska poleće, i ka gori bjelasici vinu, roplancima uz loševinu, pritisnije ka lomi kitinu, ka rakiti da nađe družinu, u bataljon kod Sošića mira, starješine dobra komandira, što četnike vodi odabrane, na ognjišta i slobodu brane. Brzo mu se Milovan pridruži, da junački otadžbini služi, i u strašnim godinama rata, da čestita konatara brata, kroz vrijeme velikih podjela, ne činiše zulum i podjela, novi teški udvoj vojevaše, i junački obraz sačuvaše, da na nejač ruke ne krvave, a nedužne spašavaju glave, bez obzira na kojoj su strani, svuda ima ljudi i polani. Ko odani sinovi naroda, mislili su doći će sloboda, pa da mogu među ljude stati i u oči svakog pogledati, kao stari junaci ratova iz primjera Marka Miljanova. Al ne dade sudbina prokleta, pripadnike četničkog pokreta, savezničke izdadoše sile, jer su s Titom sporazum sklopile, dok Rusija krenu divizije, da na Berlin zastavu pobije, te crvena armija navalije, sve pred sobom zatire i palije, komunisti osiliše tada, a četnička vrhovna komanda informiše Pavla Đurišića. Spasi narod od krvoprolića i progona crvenog terora. Naređenje, odstupat se mora. Ej, teško breme pade na Vojvodu, dok pometnja nasta u narodu, još javljaju sa raznih strana, kako biju čete partizana, protivnike
partije njihove, a zločine pripremaju nove, te veliki progoni beznađe, kada Đurišić pred vojsku izađe, reče drugog da nema izbora, no ka Bosni odstupat se mora. 44. pri kraju jedinice prve odstupaju, od početka decembra mjeseca, starci, žene i nejaka djeca, mitropolit i sveštenstvo s njima, oko 20.000 ih ima, što ih na zbjeg načera nevolja, kao nekada sa Kosova polja. Čarnojević, što je Arsenije, spasalo narod pogibije. Ide narod, sveštenstvo i vojska, kroz vrletna brda crnogorska, a mjestima kroz koja prolaze, kolone im nove pridolaze, po potoci što rijeci teku, razminuše lijevu rijekle, pa odatle gradu Kolašine, tek Mojkovcu Starsku dolinu i podnožje gore Bjelasice, uz obale vode lepe šenice. Tu prinjoše konatari zbjeglu, po ledenoj zimi i snijegu, porodice svoje ostaviše, u bolnice se njima pozdraviše, ljube djecu sa suznim očima, Miro divnih 6 sinova ima, 2 šćeri jabuke od zlata, u njegova milovana brata, šćeri 2 i 4 sina, što je kući ponos i milina. Za pobraća suprugama zbore, da se hrabro i viteški bore, te potomke njihove odnjive, pa to oni vide i dožive. Zlo nijedno do vijeka neće, nadaju se ako Bog da sreće, mora jednom sloboda da svane i vrate se među kućane. Sin Dragiša za mirom poleće, a od oca se odvojiti neće, a sa svojih 19 ljeta po pripadnik četničkog pokreta, mitralje bez straha imane, zbog hrabrosti u rad dokazane, za orden ga predloži vojvoda, da mu počast i priznanje oda, pa mlad Sokol u kolonu krenu, baci pogled ka gori burenu,
Lepencu rođenome selu, dok vojvoda Đurišić na čelu, a odmicaše ka Bilom polju, a odatle gradu Prijepolju, pa ka strašnoj bosanskoj klanici je, s nadom da ih sretnu saveznici. Ali to se dogodilo nije, 6 mjeseci strašne pogibije, od Ostroga do Kočevskog roga, zelijem putem traga krvavoga, sve zirova do Zidanog mosta, na hiljade izginulih odsta, kroz bosanske klance i pokolje, pa Gradišku i Lijevča polje, kojima se žrtava probuta, a koliko je duž nesrećnog puta izginulo od strane fašista, od ustaša i od komunista. Te vrebaju ko gladne hijene, da bolesne kolju i ranjene, dok zli tipu svoj danak uzima, krvoloci nadiru za njima i čekaju na noži nišane iz kolone kad ko izostane. Konatari sve to izdržaše, a veliko junaštvo bijaše, svu tu muku i golgotu proći, ranjenike bolesne pomoći, a i sa puškom u ruci boriti, da bi mogli proboj otvoriti, te prođoše i na Mozidani, gdje klanicu prave partizani, mislili su pratit će ih sreća, ali eto krvavog proljeća, koje im se u Kamniku sprema, a odavde je što milosti nema. U tom mjestu oni što ostaše partizanskoj vojsci se predaše. To su čete slovenačke bile četnicima što su dozvolile da uz šumu šatore naprave, a iz sela hranu da dobave. Iako su zadaci im dati, nijesu ih htjeli strijeljati. Ni hrvatske ne htjedoše čete da se vojsci crnogorskoj svete. Te se teror sprovodio nije, dok brigada 3. divizije crnogorskih partizana dođe. I pred njima krvoločne vođe Savo Burić i Dapčević Peko, što odluke donose prijeko, bez dokaza pravde i suđenja, no po volji prave pogubljenja. Kidisaše njihovi dželati, namučene ljude prebijati, do ramena ruke im krvave, u dom muške ne puštaju glave, porodice čestite satiru i kućna i ognjišta zatiru, djeca plaču cvile udovice, sveštenike vezuju žice, a spremaju spiskove ubice, te ubrzo poče prozivanje
a u njemu narod pretresali je, što nađoše sve im otimaše, i s oružjem noću upadaše, po 40 ljudi odvodili, što se nikad nije vratili. A oni koji u logor čekaše, slušali su puške gdje pucaše, pa nije su mogli ni slutiti da će ovi dželati maniti, takva zvjerstva na njima činiti, te zdrav razum ne može smisliti, sem brozovi žedni ljudožderi, ostrvljena zvjera prvoleteri. Pa razbraća krvavo se svete, maj je mjesec 45. 18. dan iz kalendara, dva rođena brata konatara, hrabro idu ka streljačkom stroju, jer sudbinu viđeli su svoju, da zlotvorom razgovora nema, što im crnu pogibiju sprema, da gledaju mu bez straha u lice, na obale Kamničke Bistrice. Tu Milovan poznade jednoga, od ranije poznanika svoga, pa na mjesto krvave nesreće Laveliću komunja poleće, a od te pušku al pucao nije, ne želeći nikog da ubije i da svoje ruke okrvavije, no pometnju samo da napravije, da četnici bježe ka slobodi, kad leđa metak ga pogodi. Miro bješe odmah kao tada, vidje brata gdje ka zemlji pada, iako se mogao spasiti, a on se odmah odluči vratiti. Partizani njega opkoliše i Gorskoga Sokol raniše. Krv mu s rane vrela tecijaše, al junački boli podnosaše, prkosima svezan žice, ne daju mu ni vode ubice, duh ponosa da slome kod njega, nego Miro do trena sudnjega, pod torturom ostao kuražije, od krvnika da milost ne traži. Treću grupu bez straha čekaše, tad njegovo ime pročitaše. Muška mu je snagama laksala, te dva su mu druga
pomagala da izađe pred puške dželata. Tražio je da ga pored brata u grobnicu zajedničku stave, pa povika s poljane krvave: neka živi kralj i otadžbina, tada ovog junačkog sina pogodiše pali u grudi, da se ne bi pobunili ljudi, te poginu na pravdi Gospoda među masu nedužnog naroda. Ko junake Soja Obilića, dinastija Karađorđevića posthumno ih odlikova oba, jer su svoje nadživjeli doba, da o njima istorija piše, gdje junačke kosti ostaviše. Vrijeme teče, nema zaborava, neka im je čast i slava. Kuće gore slovenačke, a Bistrica valovima krv razliva i leševe livadama i poljima, a zvijeri iz daljine kasape ih na komade, kad Dapčeviću panici naređenje vojsci dade, da sezona sva blokira, niko prići da ne smije, dok leševe ne odvuku kasapnica da se skrije. Zemljom žrtve pregrnuše zle ubice i zlotvorije, da istina umre s njima, mrtva glava ne govori. No momčilo Krgović će svjedočenje ostaviti je, da bijahu konatari ljudi časni i čestiti. Zato ih je poštovao i iskreno cijenio, a njihovim potomcima u amanet ostavio. Posle mene dokumenta ko dobije i pročita, da za kuću konatare kod Mojkovca grada pita. Nek istinu u Lepencu znaju njine familije, a ja žalim što ne stigog da ih spasim pogibije. Već bijahu pobijeni kada priđoh novoj grupi, Lepenčanin jedan u njoj, pa zatražih da istupi. Taj komšija konatara poznanik je i moj bio, tokom našeg razgovora ovako je govorio: ja znam dobro Krgoviću u nesrećne one dane, da si kao član partije okupljao partizane. Život ti je često bio pod prijetnjom radi toga, spasilo te poštovanje i zasluge
tvoga. Ko opštinskog presjednika cijeniše Radica, jer bijaše mudar čovjek i ugledna ljudska glava. A i braća Konatari na tvoju su stranu stali, kod Slijepča mosta kad smo ubistvo ti pripremali. Smrt je tvoju vođa grupe izričito insistiro, u protivnom neće s nama kad Konatar reče miru. Slušaj dobro svoju pravdu, neđe drugo i zagoni, ja komšije ne dam niko da napada i progoni. A moma se okanite, doda moja ruka štitije, komu priđe taj se neće više glave nanositi. Što ne staneš ispred njega pa sa puškom da te čeka, mu sa leđa kukavički da napadneš na čovjeka. Odvrnu ga Rukomiro i na njega srdit krenu, a Milovan trže pušku među njima u tom trenu. Mi ostali složno tada Konatare podržasmo, poštujući riječ njinu od akcije odostasmo. I to što si u životu zahvaliti možeš njima, ja sam zaklet otadžbini, kralju Bogu, četnicima. Vodio sam borbe s vama, zna strijeljan da ću biti, zato ovo svjedočenje želio sam ostaviti. Vojska ga je partizanska posle toga pogubila, a sva ova tragedija stvori dugu kod momčija. Poznanike, prijatelje i komšije svoje žalije, gleda pokolj što stvoriše povješnjeli generali. Ako čestiti starješina mirio se nije s time, no spiskove sačuvao, upisao svako ime. Prekršio naređenje Đilasovo izričito, sve depeše da se spale i spiskovi naročito. Počinjeni oficiri to moraju izvršiti, a četnike bez milosti strijeljati, pobiti. Zato mu je ovlašćenje, kako reče Tito dao, al Krgović slušao, nije arhivu sačuvao. Dug žrtvama da oduži, a zbog dijela što uradi, rizikova glavu svoju u Brozovoj strahovladi. A ostaje
će mu časno ime kod četničkih potomaka.